Hello, Tuni, Kuki News, Vezosi, Nabon Zavin Lem Nevin, Tunia video Anina Ahitain, Sun Kim Langa Zong Sukhat in a Siem Tavin, Tuni 30 September 2025 ni Azong, Igam Sungova Til So Ho Aban Bana in Saikit no Hitin, COTU Ahiin, Kuki Inpi Ahiin, Chule, MNF IM Kiti Hon Zong. Thu phun za chom ahin ball kit na vin hi je a chu tu dia hi video ni in siamo a hi in chule KSO General Headquarter in Jong thiamona api na thu aphong do ai ti ho jong ki mo a hi in TULAI ta a hi het so ke de wa hi in mi pi movement topic mang cha a hi KSO General Headquarter in montina hi Kuki chate chen na gam chom ho hi ahin chot na people consultative nei ahin ti chu public consultative nei ahi win mi pi kimu pi a mi pi lungel ipiham ti hi het do na dinga hi to gon anei lai ta wa hi ti jong hi mu ahin chole tunia chu video khat ahung viral le zengin hi chi chung changa hi mi tampi alung hang loi zong omin mi tampi akipa loi zong yêu movin hi chung chang ho zong ga seu hitin aban bana igam sunguba thil kidang dang hong su ho zong hi aban bana hin sai dewa hi ama sapenin topic nga ilut masangovin Kuki News member tha ahung kitnin hichiwa hi chingnu chingkiti aman zong gola hitachu subscription ahin ki bolin Kuki News a hi member khana ahung zawe ti jong hi mo ahin ki pa umin chole Martin Guite in jong silver ahin ki lai ti ahin ani ni hlona hi Kuki News member tha a hi hlone ti hi iga het thim na dewa hin phon wa hi in chole amanin jong tunia Kuki News channel ngai lut na zala membership ahin kila hlonze in amani chunga zong kipa thu isai ki no ven hi tu hin I topic ngwa analut ki no hitin ga LEUHEN amasan eho gamsung chan ho isai masangubin meite ho gamsung ga sei LEUHEN tu chunga MP election tilhen ning kuma MP election hungki hlen na a inner ahi in outer ahi in ni umzi ahin Manipur gam sunga hi MP ni inei wahin khat hi thinglang hoding khat hi phai cham hoding ahin hita kilhen na a chu abon cha boycott ding iti wa hi le kito lo ji win melong ho son hi te melong ho son hi te ta ina sot no wa hi le tu a hi kito mo ke ai tai aban le hi chi outer a MP pahin tuni chan ge ai Kuki chate adinga thilpha chom jong a hlut pun thilpha jong igam inam sunga dinga to go niau kha cha jong center a hi ei hlut pi na jong umlo igama dinga thilpha chom a bol na jong ki hello ai ahin la meite gam sunga MP pahin tuni a hi ami asate dinga hi I to bang to gon aneyam ti hi NEOCHA iga vet sa nom vin ei ho sunga cho alang khana MLA som jong ineyo ahin hichi MLA som ho hin hoita apan law hen lang hele MP pa pan la le pa pan la lo hi darkal jong kisalo ding hi ti chu poimo jong kisalo ding MLA som ho hin hoita ki thoto ta pan ala awa hi le chun MLA nei lo jong ding ahin tu a hi MLA som inei wang wa hi igam sung inam sunga lamlien tha isi mo hi hen lei tha isi mo hi zong le ama ho panla na zalin hi chi lei hoi ta ta ki simin masanga anaum khalo lampi hoi ta ta ki sim tai ti zong khadi lo wa hi ni choi gel hin po nat wang ji in ahin la tu a hi mei te gam sunga MP pa hin agam sungu hi avet na hi le agam sungu hi apha chenga tuilet nin tuin a chup jing a hi la vai le mei na ka ti ho hi
aphat chenga ho hi avena hi le lainat na anein hi chi lainat na je a chu hi chi mail heigam sunga MP pa hin tu a hi mi pi ho ki thu pi na dinga hi amuna itiam khana agama tui ahung le na hi le ti a hi recruitment za chom jong abolin police a hi in IRB a hi in a hi lo la agam sunguwa koi to bang tui je team may phel team ti ho hi training abol sa in chule aman cha ding ho jong zat hi ama hin an ball pi ti ho jong hi mu a hi in hi chiwa hi he team diwin ga ve so leuhen ama video jong hi an viral mama a hi lo la ama ho news a jong chu ana sei sa wa hi in imu so ke de buta sanin tu chung Manipur gam sung gam boina a hi adi setna tuin asu kha hi tamma ma chule tui je a hi ne le cha I chan ham khat gen thei hi ta a hi la wai le tuye hung ki chai tiang le ni a hung sat wal ting le hi ta so in ka ho jong hi uma man cha ding ho anei ji lo ting le I chan ham khana gen theina atho ti hi amu in hi za so agam khan to na dinga hi equipment za chom ho hi pi do na jong ananein central government hi nga jong hi thum na ananein central government in jong anapi do in hi ta to ama suma cho hi lo hi a hi wa nga chu central government hi nga athanei na chu mangcha a ami pi ho dinga thilpha abol na ho hi iga vet na hi le eng sit umai hi ze a chu kanami te hon jong ikizil theina diule Tuni a hi mi pi representative ma mi pin eita sana MLA khana ai tundo ham MP ham khana ai tundo ham MDC ham khana ai tundo ham a hi le I power chu I chan ge ham MLA ka hi a hi le I chan ge ka bol the ham MP ka hi le I chan ge ka bol the ham I chan ge a tha ka ne ya kami pi ho phat chum na dinga hi I pi ka to do the ham ti pa hi igel ro ngai ti chu kadei sa na zala Tuni a hichiwa meitei pan ami pi ho dinga anato ho hi in kivet sa wa hi in Tuni a ku ki chaten hichitabang inei lo jiwa igam sung inam sung ha sat na ho jong ken theina sata ai tho wa hi a hi le tu a separate administration I thum pau hi muleuhen a hlom pe na MP khat be inei te di wa hi MP hen MLA hi zong le hoi ta ki tup ta inei thei de tu abang hi ke lungial to ba hi le igam sung inam sunga hi atha ki leng zong le atha ki leng ho hin nasata gam ngai lut na nei ta win tin zo le nal a hi lo la ama in chen sim na ding bo wa MLA MP ho hi ate ta de win wang ka ta san pon hi is a chu a hi the ai le SA hi phateta ki delo hi tin tu chung to bang chan so hi avela kinung mu lo ding hin hi za chu kanami te ho lung hlo be pan ila jingowa igam inamin angai chat ho su bul hi thei ding le mi khut noya kum zabi izat ham khat hi na ho hi tu a hi aphat hi tai hi chi hi adal ha aphat hi tai ti zong hi avela ka seido nom kinen he abana anachi ki no hitin MNF ho MNF IMN thupon ahin bol hi chi hi ama ho hin MNF Mizoram movement na min mang cha chu to gon ahin nei wa hi ahin la hi chi chung chang he ama sa chong chu na sei ta win hi chi to banga to gon au ma hi le na sata ku ki cha te dinga thil phalo tampi hong pot the hi ti a jong chu ina sei zo wa hi ta in Tuni a hi endorsement ti a hi le kha hin so win phal pi na ti ding ha hi chi endorsement hi a hin so do win hi chi wa ama hon a sei chu a hi le mowan lai e court chu ke hon jong ka po move a hin la hi chi wa hi Kuki zo council hi chi si hi lo win Kuki zo ti hi ahin jang thovin ahin la hi chiwa ama hon asei be ki na wa cha hi le Kuki zomi mar ti a hi hi chiwa he aza wa hi ni cho thum hi masanga pa na
hi chi thil anabol khil ho hi ki sei hel dang hele I chan ham khana ichunga lunghang loi jong tampi an ding a hi I gam sung inam sunga dinga vai an homa gamlenam kangai lui ti a I gam inama dinga pan analama sa ho hin ama ho kisun lo je a mi pi support ding zong anata san lo je u zong hin tin chule ama ho kita san lo je ama ho kisun lo je a hi chi hi anamano hi chu 2023 gal ahong boya patna bo hi ku ki chate lungkhat thakhat na idin thu hi in masanga chu ku ki chate chunga VAIHOM jong hi ha tho hi hi za chu ilam kai ho jong anaki son lo je wa chu ku ki zomi mar ti a anaki min vova movement ananeva SOO hi sign anabol hi chi hi a hi in Tuni a jong hi MNF on atu do pau le ahin sei do pau hi event nai le Kuki zomi mar ati ai le chun hi chi sim ho hi koi madang a hi Pouve ti zong chu ki he thim jing ai ahin la Tuni ama hon ahin sei naw iga sei do nom pe nu chu hi chi ho cho a hi po in I he thim na diwa NEOCHA iga sei be a hi bovin Tuni hi chi MNF IM hon a sei chu a hi le muwan lai ekot ti a anakimin vo UKNA to nga to a Kuki Zo Council hosin ya Kuki Zo Civil Society hon CSO hon ti tawte anaki ho la now September nisim ko 2025 ni anaki ho la now chu ke hon jong support ka bolove mail hei noya kit ding hi ke hon jong ka dei po win mail hei noya kona kichom khending ti chu atuma ki vai po na nei ding Manipur government noya nung ta loading Indian government noi hi hanlang a hi lawa hi le Manipur government of Mizoram hi zong le ni cho noya ding ho zo hi ki dei ti pa hi ama hon Tuni ai phone do na ho jong ana nei vi ti chu hi chwa hi iga he theine dewa MNF IM ho thupo NEOCHA iga seo hin tin chule Kuki Inpi Chandela kona het sa na hungke ball kit hi ga LEUHEN hi chi 18 September thuso ananei saw a hi na hin la Tuni chan ge a hi koima na sa nei lo za cha avela hungki phong kit a hi in hi chi iga het thim deu khat chu a hi le Chikim Bazar ti hin Chikim Bazar in mun thu a het sa na a hin ball kit wa hi in hi chi hi 18 September na ball saw hi zong le Tuni chan ge a hi valid na lai hi in 31 October chan ge hi valid a hi za chu koi tabang inam sunga khat la khat ki to moding idei lo ji wa chu avela phone dinga het sa na hung ki nei ja hung ki phong kit a hi in hi chiwa hi Chikim village ti a Chikim khopi ti a anakimin vo khotha anakisat settlement khat bol khom ding a hi lo le gathering khat hi chi lai muna chen khom ding na hi chi to gon anani na munu chu a hi in iga he them na dewa ka sei saw a hi hi chi hi 18 September 2025 ma join CSO Chandel district in Chikim Bazar thu a phat so ta ki ho khom na akinei in bazar ki sim lo thin theina ding in anoi za banga thu phon ahung ki nei tai ti a hin hi chi hi ama hon a seina wa chu Chikim khopi a bazar dinga anaki sei khom chu hi chilai mona Kenjong bazar ka sim ding a hi Kenjong bazar ka hon ding a hi ti a kitip na ne ya bazar dung dinga bazar area dinga inmun anaki hom ho chu tu ni chan ge a hi koi machan in asa lo lai koi macha ki tele mi phabe pi chon asa ai ta in hi jong le asa kim lo lai je a chu agang theilam pe na 31st October 2025 ka a hi nahin sa deu nahin sa deu khutia nahin hi chi 31st October 2025 phat kitip sunga asalo koi tabang au ma hi le a in mun man kinong leding koi tabang ama thakhiala bol nom au ma hi le
ama ho ko ma chu kinung zo ding hi ti chan ge hi hi chewa hiat sa na ahin bol hi in e ho hi iti seiding ham apap te du am te ti ding ham khat na hi jive min ilam kai hoven khan to machal na ding igam sung khan to machal na ding le inam a ding a dam theina ding inam kin so theina ding a vision a hin ne ya hi chu ima khoding khan kho gel na a chu to gon a hin nei tingola e hon zong iga gel vai le thakhat na su hi to banga sum kamu ding hi to banga pan kala ding ti i tha nom chol chol jiven a hin la phat kon ting le hin koima ata so i ji po ven hi za chu avela Kuki Inpi Chandela kona hi to bang hi het sa na hung nung ki da hi ti chu iga ki het sa hin tin 31st October 2025 chan ge hi phat in e wa hi ti chu ya avela hung ki het sa wa hi tu hin ko tu ho thu phon ga ngai la kit lo han ko tu hon thu phon a hi nei na pau hi a hi la 3rd October 2025 a hung lung ding jing thai kit khwa hi tain jing first heading a hi tain 1st October hung heading a hi tain 3rd October hu suppression day ichi kangoi lang tilehen kampopi district langa kotu ho VAIHOM na hi day a ji na hi ama hoi khatna ki vai po khatnin hi chi kotu in vai a hin hop khat hi koiman nil lova a zui ji pau hi chi to bang hi chusan pulang hi hen hoi lai mun hi zong le ki zui thei so ke hen lang le hi chi to bang hi nam khan to na le nam kilung to na khat vet sa na zong a hi in tu ni chan ge ya churchan pur chu alang khana lam ka hi kuki cha te tam na pen zong a hi in mei te hon zong a ki cha loi a hi in chule melong ho zong tu ni chan ge ya lam ka khopi sunga hung lut diwa hi le vel thum vel li be ki ge loi modi a hung ni a hung lut ho chu modi hung masanga chu hung lut ngam lo ai ahin la Indian Prime Minister khat hung lut ta ja chu ama ho jong hung lut no ai bowen hi chi to banga min akichat na mun khat ai in ahin la more hi hen teng nopal hi hen ahi lo la jirabam lang hi hen to a kangoi lang hi hen hi cho hi akichat lo ai ahin la tu gal hin ne wa 2023 apa na hi kangpu pi zong hi milong hon akichat mama agi masanga agin chat no to banglo ta nasata ki vai po dan kilam kai dan ho hi avet no wa hi la akichat no hi ta hi ze achu hi chi kangpu pi lang tu ni chan ge a hi safe a hi ti zong hi ka sei do no me nei aji chu melong ho hin a sei wa hi la hi chi kangpu pi district hi ke ho sanapati district a hi bowin nang hon tu ni chan ge kampo pi district ti a Manipur government en ana phong do jong le ke hon ka pompo ve ti a sei jing na lai hui pgm tel anoi seu chu e noi seu chu a hi wanga ikiwai po dan le i pandan ho hui avet no wa hi la kampo pi hi ku ki cha te ana sabo vi ti hi a he noise ni ze a chu tu a jong hi ko tu makai na 3rd October 2025 hi suppression day ki mangding hi ti hi a hi in ama ho hin a phat chenga lasi ilen 3rd date 3rd hi date 3 hi nasata naman jingjingo iti la hi zong le tarik thum ahung thin nge nge a hi le chun hi chini ho hi amun anamolim saho nam lam kai hi hen inam igama dinga ta chanu ta chapa hi zongle anamolim saho ja bol na a hi kinei jing ding hi ti hi tu ni chan ge anin wa a bol jing wa hin tu a jong hi thu phun a hin bol pau hi mun tina ama gam kaya bol ding kiti pa chu ko tu hon ki ho na akinein mi pi ki phat sa dung juya amuna mang talowa general body meeting dung zuya chu kampo pi district mona hi thakhatna
man khom ding to gon akine in hi chi ni tiang le hin UPF hi han KNO hi han KZC hi han House ho hi han CSO zo si hi zong le inam movement thu a holim na ho chong ding a hi in hi ze a chu I bon chawa I hong so ke dewa hi koi tabang gam hla a uma kho house hon na kho chaga ho a bon chawa kidal ha lova na hung theine devin hausan mona ki po deu gari house hon na la ding a kho chaga zo si a hin pui ding hi chini kho ting hin man khom ding hi ti a jong hi he sa na a hin bol ve ti a hin chule kampu pi district sung hi Hichi 3rd October 2025 ni khoting la hin jingka lang 6 am a patna 6 pm chan gei hi koiman kailang ho a sumkol veina ho koiman a hon thailo ding hi ti a in chule government office hi han bank hi han institute hi han private school ho hi han chule kailang ho hi zong la bona ki kha ding chule khol chi awa le ho jong thailo ding ball lo hil ding hi ti hi chini ho a ding a hi na sata khauta ko tu hon phon do na jong a hin ball kit ve ti chu he the ne dewa in sai kit no hin tin aban kit na hi Kuki Inpi Manipur ho hi tawin hi chi hi mi tam pin jong koi son hin ball bin amasa a chu Kuki Inpi spokesperson pa in Thupon ahin bola Kuki Inpi Manipur hitalo dingin Kuki Inpi General Headquarter dinga khel hitalo ham ipi bola Tuni changea Kuki Inpi Manipur dia amanna lai ham ti jong hi mi tampin thudo nan bolvin hi chi hi ke hon jong kana phone win Kuki Inpi ho to hin ke ho na thudo na kana nei win hi ama hon aseidan dung zui wa chu hi chi hi meeting ding a hi in meeting ti lehen conference ding a hin hi chi ka a chu ki mangta di ding hi chi wa ke ho la na meeting ahung zo ting le chun hi chi dung zui a chu a phone do na hong ki nei in tin hi chi ting le chun official ta ki mang ding a hi ti pa hi ama ho a ko na answer ki mu chu a hi in hi za a chu mi pi hon he thim na diwa NEOCHA kain sei chen hin tin aban le Kuki Inpi a ko na thupon ki mu hi a hi le imalang over event thil hung ding ho na non nop inei na ho Kuki cha te dan dung zuya inaman jing ho iti man ding ham ti point hum a hin pi vin hi chi chu a hi le September 29 September 2025 ma ke ho la na dung zuya chu ama sape na hi 17 October 17 October hi Anglo Kuki War Kuki Rising Day a hi in hizi ichun 2025 ni khoting la hin 17 October 2025 ni khoting la hin Kuki cha ten ichen na zo siu district ho a kilom ta le thupi ta iman so ke de wa hi ti hi phondo na ahin bolvin hichi mo podinga chu KSO General Headquarter ho ngan si a hi ti a hi abana hi ani na a hi le ahung lung ding 1st November 2025 ni kho hi zawang kut a hin Kuki cha te chen na zo si a Kuki cha te dinga gol nop len pe na jong inei khat no a hi in hichi jong hi 2023 apana he anaki manglo he ta chu imanwa hi jong le ki hedo lo district zo se ajong manding ajong anaki kha ji achang le tawna ho po wa nei ding ho in ho a pungka khat pungka ni nei ding ti ho a hi anaki sei jing a hin tu chunga jong hi 1st November 2025 hi kut ni ho hi tawna ni ho a man kit ding ti hi Kuki Inpi a ko na hiat sa na ahin bolvin hichi ho hi ivet na hi le igam sung thil boy the thu to a hi le a hi wanga I culture I custom ho hi amanding ki dei lo je a chu
tu chunga jong hi hita hi idal ha jingowa hi le kum thum lang hi amang lowa hong ki khading a hi in za chu Kuki Inpi ten thupi a hin neu chu a hi le hi chini kho hi tauna ni kho a manding a hin la sun ting le hin eima custom pu chon pa chon ti ho hi su la na jong na sata awa noi he theidinga su la na vet sa na phon do na ho ding a hi ti a jong hi a sevin hi chi hi district Inpi ho zo sin mo ipo de wa hi ti a hi district Inpi ho mo po na akipi i ti chu ani na a hi in athum na hi a hi le Christmas le New Year chungchang 2025 Christmas le 2026 New Year ni ho manding dan a hi in Kuki Christian Leadership Fellowship ti chu KCLF ho le CKWS ho ngan se ama hon mo po diu ama hon phante ati dan dong zeya chu hi chi Christmas le New Year ho jong hi iman so ke diu ho bu zo sin izui chi di win tip na le het sa na ahong ki bole ti pa chu Kuki Inpi a ko na thu phon ki mo ho chu ai kin en he aban le Tuni thil so ho chu ga be LEUHEN sepei ho hin aphat chenga hi inam sung igam sung wa hi awa levin hi ta chu agin mo hi amat jing wa hin Tuni a gol hang khat hi chiwa gol hang pa jong hi anamat naw chu ivet na hi la ama hin kol pau a het lo ji jong hin tin hi ta chu sepei hon a hin chek phat no wa chu ivet na hi le akichat thim a hi in chule hi chi sepei hola a jong hi chiwa mai ki tom pa hi koimi ham ti jong hi ke helo a hi na hin la ma hi adang hon a mai ki ho do su ke ven ama hin a mai akisipmin chule thal jong akichoi lo hi tai CID tai ma hi wa mi a ko ho chu hi chi sepei dang ho hin ama jiu a hi ni chi to banga chu Tuni a jong hi a bol lo hi a hi le hi chi gol hang pa hi peng za ni pan pi win hi che ho loi hin thing noi na hi 18 imat govin ke thing noi ka hi poi ke underground mi ka hi poi ti a hi hun sei pha na chu no pi hon chong hi ta chu an hu do win nga ana pan pi win se pai hon anaman ta Pouve ti a hin hi chi chung changa i sei no mu chu a hi le mi tam pin social media nu te ho oi mo na a hi lo la aza za di sei win henge i po na je wa chu hi chelai mo na chu ei ta sa ta Tuni a hi chiwa thu phalo ta sei ho jong i jong le apan pi ngam lo mai the wai a hin la Tuni a inam numei ho ta chanu ho pan la na za la chu anaki safe do ta in a hin la Tuni a ka sei nom pen chu a hi le ikichi thei de wa hi se pai ho hi chi to banga hongwa le ting le mi pi lim ge cha diu koi ham khat chun thil khat bol khel hian a bol khelo hi jong le sepei hon mat dinga hin go ting le hin nang koi mi ne him ipina bol khel ham ipina bol kha ham ti ki do loading i bon chawa i pan khom wa kilung to vet sa na chu ki hu zeng de wai aji chu hi chi sepei ho hin i ma cha proof ne ya mi amat ngai lo wai ama na gin mo ho chu amat no wa inquiry anunga abol jiwa hin amasa inquiry ke bola thu phat la ya chu inquiry ke bola ama hi chi mo a hi tai ti phale mat na older ki choya ki man a hin tu a I chu ho hin older I ma cha nei lo e ji chu PR a hin PR mang cha chu ama ho hin akin cha he ama no wa a chai na ting le interrogation ho tha bol kit jiu anunga interrogation ho tha bol a hin hi za chu ichi thewa ngain sepai ho hi chito banga igam inam sunga ahung ru nova bazar dunga hung kinga wa mian bet le wa hi le hi chito bang lungiel ne hi ti pa cho hi nova ki ging sa de ma im deu no mei hi het pasal hi jong le sepai hon dunia to banga hi pan ahin la a hi le I bon chawai pan khom wa koima thing no hian thing chung hi jong le imat sa lo de wa hi ti pa chu kanami te ho ikiven theine dewa NEOCHA Tuni thil so chung changa chu iga seibe ki no hin tin aban kit na hi ga LEUHEN KSO hon KSO General Headquarter in to gon ani
schedule zong anei vin hi chawai time schedule ho zong anei vin Tuni 30 September 2025 hi chini hoa hi lamka hopi sunga em songel muna hi chi to gon anei pau people movement nei na chunga hi chi nampi political movement nei na ding chung changa mi pi consultative anei naw tilhen mi pi lungiel het theina ding la mi pi to ke holim na mi pi lungiel het theina dinga meeting anei pau hi tunia lamka sunga ananei wa hi in that 2 ting la hin ukhura hi in aban le that 3 ting la cycle hi ding that 4 ting la kampo pi hi ding hi ta chu aban ban hung chal ding ti hi schedule anei wa hi ahin la tuni chan ge ya hi ama hon meeting ananei na wa hi event na hi le 25 ni amore ananei tan ting no pala ananei tan sai sangai ko na ananei ta ven Tuni chan ge social media kimudo lo wa hi social media ke hello media mo nga zong hi KSO 10 hi chewa hi meeting akine yin ahi lawa hi le hi chi to bang phone do na hi akine tai hi chelai mon te lungel chu hi chi to bang hi ti hi I ma cha ke phone do lo ja tu nia mi pin jong ata san lo mi pin ata san na jong hlasam hi ka ti no me ne hi je a chu tu nia KSO general headquarter in pan ala na leader pa pu do mang in athu sei na hi ahin ta do vin ga veleu chun lam kai thin lel na le ha lo na ho zi a ki sei si le ki dem tu chu ka gel thim nan ahin thil dan di lo a ki bol le nam chung chang thu sei khom na dia to gon ki nei a aching a thim chule nam ngai lu ho ahung do lo hi thim mo nakapi e ti ai igam ina ma dinga to gon akinein hi chiwa achinga thim ho ahung zaw lo wang hi nasata in thim mo ka chani ti hi chu aji chu tu ni meetinga chu lam ka khopi ku ki cha te chen na tam pen a hi really bolding hi chiwa hi chi ding mo di hung ding tile asang te lai ke ho mo chu ai wanga tu ni a ke ho mo chu ki ve hen lang le sang khat jong hling lo mai the a hin hi je a jong chu ama jong a thom house a chu a sei hin tin a hin la ken ka sei nom chu tu ni a ka sei nom pen cha hi ku ki cha ten mi pi movement iti wa hi le mi pi lung I ho lo ngai hi ta consultative meeting ne ya mi pi henga gachi a mun khatna organize ga bola mi pi lungial ga head do ding chu koi ma cha ke head do lo ding koi ma chan dong ta san lo de tu nia I hlasit bang vai ki hlasiding ai a thing ta chu hi chi to bang movement nei ding ka hi ve ti a hi le chun a rule pa hi I follow di ungai dan pa hi ichi di ungai cho hi chawa thu ki ji ho jong hina hon na sim nom khaw le ti a kahin ta do hin ga veleu chun na sim nom la na sim movin la ahin la tunia ken lungel khat ka ser nom chu a hi le hi chi to banga igam inama dinga tunia KSO general headquarter in panala a inampi lungel a head do go na hi le ana to hi aling poi ka ti ai ipiji nam tile hi chi ato a hi KSO branch zosin a support nam pu pauza hup kuki media in interview a bol na ti ding ha a hi lo le discussion a bol na hlona chu event na hi la aman jong ka het pi poi ti chu a hi la ama chu koi ham president Delhi branch adinga president khat chu a hi la aman jong het sa na bol lo aji chu pu pauza hu min jong ama sa hin bolai le KSO general headquarter in support bol lo chu ichi a jong chu thang to ma a support lo jong he mai theina a hin la inam sunga thil bolding hi chi to banga mi pi consultative nei ding ti a hi la ama sa jong chu KZ sin na nei chola KZ sin kampu pi jong a chot na teng no pal jong a chot na chandel jong a chot na
mi ta chu chan pulgam sungjong a chot na hi wanga ipi a sei do ovam mi pin hi chu to bang lunggel ani ti ipi phone do na chong i ma cham lo so hi chi i hla sap naw hi ipi ham tel media ai hla sap ji wa hi e ho gam sunga hi i ma cha chal ha thei lo chu tu ni a ken hi chi video kain sim hi mi sang som be na vet disu a hi wanga tu ni a KSO General Headquarter in Sumtam Pi Asena hichi muntin hangtin a chot na anangai ho chu veleu chun mi zakhat zani bo chu hichi chu hi za chu thil hi a hi ding dola e bol po ve ka thi tunia KSO General Headquarter nam pi adinga hichi to bang to gon ane ya hile KJU yong ki phu chola a hi lawai lam ka sunga jong journalist izat ham khatum chola so to invite the ball mo bolding akipat ding ko no wa chu media ho hinga hoita sei deu hichi to bang hi kuki nam pi adinga to gon ki nein tunia Kuki Student Organization General Headquarter in hichita bang to go na kinein nampi zapi het theidinga hichita bang to go na kinein hangtin muntin hung ki chon ding district zo se hung ki chon ding kuki cha te chen na zo se hung ki chon ding a hi in hichita bang to go na hi pan ila so ke dewai media ho hoita hin concern hen lang media hon kitosot hen lang media hon aphat chenga update ki pi hen lang hele mi pi ipi bola zakhat zani si ki khom ding asang te la ki khom de so hi chi chu a bolding meeting khat ve ane zo si le hi chi chu media hon release a bol di chola meeting ki bol na a chu I to bang thu ki seyam ti jong koiman hetalo a hi le meeting a bol ham jong ki hello media ten alo thailo wa khat ve ni ve hi chiwa KSO ten hi chi to bang to gon ane diu he ti le mi pin khat ve ya het hiya hi wang mi zo si ni ding cha ding ki hol na hong boi ting le a reminder ding talo an hei gam mo ta hi chi je a chu tu ni a aching a thiam ho khat cha hong zaw lo wang hi thiam mo na ka pi I ti a sei naw chu hi chi chu thiamo ipi lo na di wa chu ein lampi izot di masat angai ka tinomen hi je a chu tu ni a jong hi KSO ten in gam inama dinga to gon aneyu project anei pau hi neu them ai pon anom them ai pon ai the ai le hi chiwa hi thei di han lang journalist ho khat be hi ko han lang media ho khat be ho ko han lang hi chi hi aphat changa nang in nei zui ding ka chena zo sewa nang zong hong zawin lang ke hon hi chi na bol pi ingatin hi chi hi tin ti pa hi aphat chenga report chet han lang hil mi pin kita sande chula tunia video khat hong viral chuna chorchan purgam sunga meeting apol na wa gol hang khat gading do a lungtheng ta asei chu nang ho hi KSO ka hi venati win SO to ling na nei ham na nei lo ham kitchen ta ni sei pi eventi so chu asei pi ama sei pi lo ham bang chu ka heta pon a hin la ama thu sei na a ko na chu thil tampi adi an sei do chu hi che to banga chu tu a jong hi ukhur district a hi in cycle a hi in aban le kampo pi a hi in sajik tampak a hi in hi chi ti nampau a hi in hi chalai mun ho a jong hi a hi thei chana mi pi idin do adeu idei bang isei deu idei dana vai ho mohina athu sei ho su inil no mo vai jong idin do vai inil de vai hi chi chu aum lo vai le mi pi consultative ki ti pen cho alol hin na lo ding hi ti hi kana mi pi te hon he thim na de wa ka hin sei hin tin a hi the ya hi le igam inama ding a hi na to na ine ya to gon khat ine ya hi le ei jong transparent angai TULAI hi em sa pau namdang pawa seiding jong a hi po in ei pawa ki sei chu hoi lai mona ki the jong la si na po in igam inam khan to na dinga ithil bol pau chu adi ipo wa hi le thil icha kai hi transparent ngai a hi tai hi chi ting le chun mi pi ta san mi pi ngai lut na I chan dewa hi ti jong chu ka sei do no min tu ni hi chi topic thum a umin hi chi topic thum ho hi tu ni
video in sei lo diu video kit ting le hin sei hi tin a hin la a topic hi NEOCHA ka highlight nomin na het nom vai le hi chi koima sei zong a hi po in keima lunggel ka hin sei ding a hin iza a chu na ngai nom vai le na ngai theu hin tin next video ting le hin bol deu hin tin Greater Mizoram dei ho hi Kuki nam ngai lu lo a hi ti a hi in a khat na a hin topic ni na chu a hi le phung le chang ngai lu ki sa ho hi sum dei a hi vi ti a hi in a thum na a hi anavekit LEUHEN pule pa chon dan ngai lu ki sa ho hi pathin hello a hi katinomine hi chi topic ho hi ipj a Greater Mizoram dei ho chu Kuki nam ngai lu lo ham a hi lawai le phung le chang ngai lu ho chu ipi bola sum dei ham a hi lo le pule pa chon dan tu ni chan ge ngai lu a hi lo lang ta mang ho chu pathin hello a hi kati the ham hi chi chu and head no my next video ting le hin seo hi tin mi chi chan chu tu ni Kuki news mang cha COTU hi hen Kuki Inpi hi hen MNF IM ho hi hen KSO general headquarter ho i jong le athu phone ho la thu sei ho i gam sunga thil su ho a ko na iti pan ila de ham ti ho le ama ho thu phone na hil chet na in nei thi now hi chan chu in tin Tuni Kuki news ve ngai la ho zo si na chung chi win ka ki pa in na bon cha win na bon cha chung win ki pa thu ken sei na hi